I evo nas po ko zna koji put ponovo u Boljetinu, naravno da bi sa svojim snimcima i svojom pričom pomogli na neki način ovom stanovništvu Boljetina i predstavili tu njihovu muku, a nekad i kroz razgovor sa njima saosećali i dali im neku nadu da će sve da bude bolje. To da će da bude malkice bolje kazuje i to da nam je u poseti Boljetinu došao srpski spasilački tim. Tu su sa mnom Predrag Balcacanović, je li tako? Danilo Budimir i Saša Luković, koji će sami da nam se predstave ko su, šta su, otkud srpski spasilački tim i da malo kaže o ovoj pomoći koja se vidi iza nas, šta su nam to doneli, to jest koju pomoć su doneli Boljetinu. Predrži, izvoli. Pa što se same pomoći tiče, srpski spasilački tim je od prvog dana dejstvovao na području cele Srbije, kako nas je zadesila ova katastrofa, kako u neposrednoj pomoći, tako i nastavio akciju sakupljanja i dopremanja pomoći celoj Srbiji, a i Republici Srpskoj svih ovih meseci unazad. Razlog više što smo mi danas ovde i to što sam ja rodom iz Donjeg Milanovca i ta vest o katastrofi koja je zadesila moj rodni kraj me je malo više pogodila i potresla i pokušali smo i sada, kada su sve te emocije malo splasli, kada je narod izgubio malo snagu oko prikupljanja i dopremanja pomoći, da na neki način damo naš doprinos meštanima sela Boljetin. O samom srpskom spasilačkom timu rekli ste predsednik, je li tako? Predsednik Danilo Budimir, izvolite. Jeste, Srpski spasilački tim je udruženje ili grupa građana koja se organizovala, a u cilju spašavanja i vanrednih situacija. To je ideja od nas 15-ak, koji su drugari, ujedno i kolege. Članovi našeg udruženja su profesionalci u određenim profesijama. Znači imamo telohranitelje, bivše vojnike, sadašnje vojnike, imamo trenutne, znači vatrogasce, spasioce, imamo studente sa DIF-a i tako dalje, ronioce, rafting saveze i tako dalje. Ideja je bila da uklopimo, znači, sve specifične profesije i da probamo kao nevladina, znači neprofitabilna organizacija, da na neki način pomognemo u vanrednim situacijama. Mi smo se organizovali u zadnjih 2 godine i napravili su jedan tim od 20 ljudi. Na ovim poplavama smo učestvovali, na više lokacija smo bili i pokazali da jednostavno možemo. I, kažem, pored nas recimo je mnogo nautičkih klubova, udruženja lovaca i raznih udruženja malih, poput nas, učestvovali i jednostavno učinili da ne bude katastrofa većih razmera u odnosu na prirodu, ono što može da se pomogne, naravno. Ono koliko možemo da se borimo protiv prirode. Gospodin Saša Luković, samo organizaciji. Ne, ništa, osim što bih samo dopunio komandanta našeg tima da smo po raznim specijalnostima skupljeni u tom timu, tako da imamo timove za spašavanje na vodi, na planini, speleološko spašavanje, spašavanje u svim vrstama, odnosno svim uslovima i na svim mogućim mestima. Podeljeni smo po timovima, svako od nas ima neku svoju specijalnost i tako da smo to ukomponovali i bitno je samo reći da smo mi svi isključivo dobrovoljci, sve ovo radimo kao volonteri i eto, to je bilo to. Pozivamo, eto, možda čak ako smem da kažem, da pozivamo ljude da nam se pridruže, da se prijave, da se priključe srpskom spasilačkom timu i otprilike to bi bilo to. Ništa ne bih više pričao. Dovoljno je samo to što smo, eto, doneli toliko koliko da se pokaže, eto, da neko misli na te ljude. Da. Evo ovako, ja bih vam prvo ovako se zahvalila u ime meštana sela Boljetin, u ime same opštine Majdanpek i u naše lično ime, u ime Radio-televizije Majdanpek. Hvala vam puno. Hvala vam puno i da se vidimo u nekim drugim situacijama, a ne ovakvim. Hvala. Hvala.